Dibaringkan beda kabar kan, kabar mapelempengan ka kopeng masake ka ate beda kiai kuah perkusi santren nah seket iku pai kocak kiai gula cek cermet ate mak beden ten kiai tak katani kepah seket perkusi nah ternyata benih kiai kak disadukon maimun tu kita oning gula teti onat tiga lo kiai napa sera sami ngunceng pencerama dari kak dimma santre kak dimma olate nika penting ternyata fanduru amman ta'khuduna dinahu ma yu'abbas kellu dari kak dimma ilmu gula ben panjenengan agama gula ben panjenengan nika mundut kadang-kadang polan beda viral lepa munduk anan kasih viral sanat tegelu sambungan na pada ben kabel panika ken nyambung ke mesin tretan mun tak nyambung peteng persis gula ben pian mun andi anak oning gula ben pancingan pas sekolah pangaje dak ka orang setan dek guru saporan nah mana bima tura kain to pakun ngakui guru saja kan ngakui guru pakun kak din to guru na dak kak dimah kiai dak kak dimah betet dari kak dimah pakun sana te ka Syekhona Khalil betet kak din to Kisirajuddin dimin Kisirajuddin kesirat dari Kak Dimah dari penyepen dari Kak Dimah dari Banyuanyar dari Kak Dimah Lambak dari Telambak Buju Isbat Maulana Raden Ki Haji Isbat terus Lambak dari Kak Dimah tretan Kak Dimah nyambung sampai ke Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi numpak sepeda lebat keledek Kiai Wahyudi Effendi Ampon Rabu nikah banyak janda berdayade ka Saudi lebat sampang depak ka sampang terus ka Topote Kiai Wahyudi Effendi penceramah kondang tapi sayang kita bengal abini poleh MC saya luar biasa ki buruh sampai sambut ben pantun gula cek lebur ki buruh cuma gula tak bisa males mak bisa polan beni ahli pantun kengku laku mun ketemun pole porkelap siapa ki nabi gula usake ate tak bisa males meleroti entar ke pasar molen nah numpak sepeda Wahyudi bener kita viral keng saporana Ustad cek sampai patah beri janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin Allahumma sataja para ulama sataja para masyayikh sataja para guru langkong dek kajunan Kiai Nasiri Ahmad minangka pengasuh Yayasan Pendidikan Islam Darul Mukhlisin ajunan Ustadz Syukur Riyanto minangka ketua Yayasan Darul Mukhlisin juganan ajunan Kiai Hasanuddin ajunan Kiai Abdul Wafi Mustafa sareng ajunan Kiai Bahri Mustafa
ajunan Ki Haji Azhari Zubair, kalaban sataja para masyayikh, sataja para kiai, sepangaporan ada kasemakung ajunan abtina tak bisa nyebut setong per setong. Ngireng doaki para kiai, para guru, muka-muka ipareng na lancang umur, ipareng na sehat, kaula kalaban panjenengan sami ipareng lancang umur, ipareng na sehat, ipareng na sami selamat dari dunia kantos akhirat, amin Allahumma. Kepala desa berenta tengki eki gadinto Bapak Imam Puji, kalaban sedaja staf-staf epon, tak kaleb dek kesadaja jajaran guru, asatid, cukanan ustadat, langkong-langkong MC se luar biasa ki buruh, sampai sambut ben pantun gula cek leburah ki buruh, cuma gula tak bisa males, mak bisa polan beni ahli pantun, kengku laku mun ketemun pole porke lap siapa ki nabi gula, musake ate tak bisa males. Balis lah, kenapa sih balis pun tak tahu, tak bisa gula beni ahli pantun, ben boleh gula kita viral tak mana biar ketika holil gak ruwa ke musleh viral, cepat umpama aku bayi pantun langsung mun gula, aku bayi pantun kan mau satu les, tan kita kondang abdin Ustad Punten, meleroti entar ke pasar, molen nah numpak sepeda. Wahyudi bener kita viral keng saporana Ustad cek sampai patah beri janda. Bisa males kia ternyata. Deki pakun cekak nang YouTube. Sallallahu Nabi Muhammad. Katiban apa kabar ajunan saya saja tanggi? Bagian kakak saya saja. Berkat melo saja jampon. Alhamdulillah ni binin milo. Mata ada di ni binin lagi antong. Aku anak. Muka-muka saja si hadir paring nakasayan. Mana bisa hadir tepan ruwat muka-muka bi Allah paring naka jembaran. Mana bisa hadir tepan andi tandi pese muka-muka bi Allah paring cepet andi pese. Mana bisa hadir tepan ta andi pasangan. Andi lake, muka-muka paling na cepat paju lake. Wow, si amin lawatuwa, mun latuwa labamba amin landi lake, amin amin derem madukeng sep-sepapan na. Mantare paling na cepat paju lake. Engki mun latak paju lake gula pada mayu. Bagian ke lakean. Muka-muka sarang Allah saya tandi bini paling na cepat paju bini. Engki mun la paju bini boleh. Amin. Muka-muka onlia bini saya bagus, saya pinter, saya alim, saya apal Al-Quran, saya soke, saya ratin, nemu adimah. Mana bisa hadir tepan andi otang muka-muka paling na cepat kelar majar otang ngakurudu amin mbap otang andi otang kapi pola pada mangka nah ngireng doa muka-muka paling na cepat kelar majar otang mun latak kelar majar muka sema otang paling na lopa keng maki amin apetong polokan letak kera lopa lebih-lebih bang mekar ka ruwah cepon nak kana mangken mun ngincem 2 juta pakun positif guket ben minggu sekat ben minggu lakar lain mun suaran nasabah tining nabi ilmu naseda pak dak kakaula kalaban ajunan asmana kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muka-muka ba'abaan kengya syafa'ata amin Allahumma. Muka-muka ba'abaan ku laku ipagtada ke suarga amin Allahumma. Keng ni kajanjian tanggi
janjian ngereng manabi umpama panjenengan badan neng swarga gula tada neng swarga nyaman gula wahyudi saya nggak sariaki dan gula engki saya nggak sarian patang sare keng umpama dan gula si badan neng swarga panjenengan tada neng swarga bi gula saria panjenengan tengki tinggal maki bani laki na gula senyari tengki keng mun pada tada neng swarga tinggal ampun jauh nyak tanyaan keng man termasuk swarga kabi Allahumma para ajunan kaula kalaban ajunan kak dinto mulai gila badai kak dinto egi alhamdulillah tak ojan alhamdulillah padahal mulai gila ojan teretan dari borok ni kau ojan tambu sekali depak dek kak dinto terang pola keng isarang Allah gegek tokang sarangan nih Cereng biak, apa? Oh yayasan, gegek. Gula manabi sarangan-sarangan daerah Pamekasan ni ka anu gula. Napa engki cereng gula odi Pamekasan ni ka 14 tahun. Dadi oning cereng orang pendidikan teretan. Banyak pesantren jeraja. Dadi mun keng nyarang paling doa kebenyaan. Keng mun beureun panik kebiasaan pa sabeu ieu teh segenteng. Bekrusu. Nyabak posapo ya tase genteng bani krokeng posapo na etompangi BHS sering bini keng tada es lada emak aru ya Allah yu ka emak yu entara kami jabi David para ajunan acara mangken Kak Dinto nyaman haflatul imtihan Yayasan Darul Mukhlisin KB TK Al Mizan. Nah apa KB ini? Nah kelompok bermain tangku kabiru waro penyempet roh. Nah 2 anak cukup pon bani anak 2 anak cukup mun bisa 2 anak cukup 3 anak baik 4 anak lebih baik 10 anak baik sekali Sallu ala Nabi Muhammad haflatul imtihan Kak Dinto teretan sesa estona kaparloena anak gulaban panjenengan yulang na pole haflatul imtihan Kak Dinto kaparloena anak gulaban panjenengan cuma apa gulaban panjenengan Kak Dinto mapas jeung aja ngurbanaki badan bahkan ngurbanaki tenaga ngurbanaki PC ngurbanaki biaya supaya sukses acara selamatan mangkene anapa asabab gulaban panjenengan Kak Dinto anak nikah celengan anak Kak Dinto teretan ku laku sibekan nyampung gulaban panjenengan ku laku sepekan nyampungnya begulaban panjenengan sapora gulaban panjenengan mun la ampun depak dek kaum mortretan peke kabeh peke tak peke ben lake peke ben lake ben bini ben lake ben bini peke idza matabnu adam in qata amaluhu illa min 3 mun lagulaban empian ni kamate tretan ada peke kapi kecuali 3 perkara sebini peke ben selake coba gula atanya bereng bini laki na polan mate manterlan jeung umur ada tamin sekali berarti selake ro mate lanjut perembagan mun mate tretan ada peke kabeh gula atanya kapan jenengan mun laki na mate dereng berentateng ke polan selake mate pak puluari nengetas kuburan nangis ginggingan pak puluari pak puluh malam beda ada gula tanya kakek lakin mun bini na mate dereng laki sampai sebulan nginep kuburan ya atas kuburan nangis sampai 30 hari beda ada atanya boleh beda reng bini laki na mate Kak Dinto umur namung 30 ternyata teretan Kak Dinto laki na mate
Bedereng bini kanto saya tak lagi boleh. Bede. Malarat. Mun selake mate positif sebini alake. Aru ku tak alake akabi. Alake positif alake kabi. Aduh ya Allah tak karamun ki tepan mate kak ruwa saya nangis tepatian. Buat tuat kadang acak lontong. Ya Allah, tang laki maklamate pangeran maklamate. Pas deremang Korea. Pas deremang ko, beni derematang laki saya mate. Berarti saya pikir aben malolo. Aduh, kadang oleh setahun alake. Bener laki boleh, tak apa kemarin idda korla nunggu idda, cukup ampun. Sana apa idda namun selaki mati yu? Pak bulan sapolo, korla dan teknik. Oh, jole setahun pahalake, pangibereng laki anyar, entar ka kuburan. Ada selake ging-gingan di dalam kubur pak kikir. Aduh, ada lah. Engkau semele pici wak lay tompak reng laki anyar. Engkau si Andi Roma lay kenengi reng laki anyar. Engkau si Andi mobil wak ada mobil lah lay tompak orang anyar. Engkau si Andi bini. Jonjo tak ini terus akhir ya. Gula tanya ke bagian kek lakin, berdereng lake, si bini dia pak kau umur, manter lenceng umur. Amin, si amin ning ketibi. Panjenengan umur kita lo pololeh, apa si bini mate, berder si tak bini boleh. Medima cak umur reng lake, deng kadang si bini ki odi ajurunggut, abine, mereng kak. Kikir saya berok kah? Sallu ala Nabi Muhammad. Peka kapitretan tada selake peka si bini peka bentatang ke peka saya tak peka namun telok. Hadis masyhur panapa? Sedekatin jariyatin, sedekah jariyah. Gula ben panjenengan caocan andi pese. Umpama gula ben empian alako ke Jakarta, muka toko 24 jam. Maki telasan muka phone perei hari kiamat. Setengah hari semuka caocan mak pola hasil sabitag juta, pola tinai 30 juta ustad tinai. Ada tak kira pola tinai teka 10 juta siap ada tak siap pola mun hasil sebitag juta pola tinai 1 juta ada tak siap pola caocan panjenengan hasil sebitag juta colok di berarti keng rongin nomri ya ngereng yator nah apa nasi ator na jeda nah apa panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngina manika boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mak manis. Saya kebay ni. Saya kebay ustaz. Manis. Nah. Oh bu dapur manis. Mun ngunceng gula boleh jenis manis ki. Gula sudah manis. Lanjut perembakan. Laun le 15 menit berarti korang 15 menit lagi. Oh sejam siap nunggu sejam ongkuan siap kita tunggu saja magula moli ya yang gula cek bungan lagi buru tretan bunga yambak ka toko ke pintu gerbang selamat datang api tak kunjung padam bunga ate gula cek bunga apa gula sering ke undangan pengajian nih ibri serlo belok kanan belok kiri ribarin para mati ya gula salatuan rumah na nelpon tambu sekali walang tak gelem depak ku tak kerokeng ngirim serlok belok kanan belok kiri belok kanan gula belok kanan belok kanan bi sopir pasong ngai kek dalam
Encan gula de remong pah gula mate. Engki mun gula tak apa. Keng tak kok bini ala ke boleh. Ha 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 ha. Engki cao can gula benempian andi hasil. Mak pola guru ngaji na. Nika gula benempian nika tretan. Pola tinai teka 100.000. Pentahun atore. Nika teti sadekah jariah. Cao can gula benempian andi pese. Atatang ke kalaban masjid ngiring atau raki ke masjid teka 50.000 karena ni kasi bekal teti sango sapora cering deng kadeng tretan mun beda masjid masjid begenteng korokeng ngampong a kemi ngampong a aduh cering a kemi ki ngampong tedung ngampong abajang masya Allah majer koro 2.000 kadang tak majar oh ning panjenengan mun ngampung jeding ning Bungurasi kak disa target mun akemi 3.000 mun akemi saparo pakun 3.000 mun entar ka toilet 5.000 nika taon ledung tedungan nika tretan larang ula benempian ki ngampong mandi ngampong abajang ngampong tedung ngampong akemi ngampong sabarang majar 2.000 kak ruah beni sodeko jariah beli eko cak sodeko beriah hahaha. Senomor 2 saya tak pegak gula benempian mun lamate ilmin yuntafa'u bih andi ilmu semanfaat. Contohnya katia pasera Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif kak dinto kapi akuru ka Syekhana Khalil tapata akuru ka Syekhana Khalil Python akuru ka Syekhana Khalil bada ponduk pesantren santren kak dinto sekat lebih santren Syekhana Khalil bada ponduk neng Sokoraja kak dinto ki As'ad Syamsul Arifin kak dinto santren Syekhana Khalil andi ilmu Syekhana Khalil ngaku ilmu nak dinta manfaat ya jeraki iburu kaki nikanya mana ilmu manfaat ilmu mam gula benpian tak bisa kata Syekhana Khalil tak bisa teretan mak pola abak ni bisa maca Fatihah abak ni bisa maca Yasin ajari anak panikah teka Fatihah situng Tabun almarhum Allah yarham Ki Haji Nuruddin Hasbullah beliau kak dinto penceramah kondang dimin ada bu mun andi anak usaha ngireng Fatihah na ajari tibi anapa ni ketretan termasuk ilmu semanfaat anak deki abajang maca Fatihah bada orang mate maca Fatihah setiap Fatihah saya baca abeli dak gula ben panjenengan mun lada pak dak ka umur keng manter lanjeng umur kabi Allahumma amin Allahumma. Contoh dimin bada ulama besar asmana Kiai Nawawi Imam Nawawi kak dinto banyak karang napoluan umur sanapa tahun umur 45 tahun gula benempian mangkin la umur sanapa tahun mayo bade umur 50 tahun bade ngarang kitab tak pate beda mon atau TikTok beda positif satu gue dari berin kaun jangan dek ke daerah Randu Agung Lumajang kak dinto pangisi acara haul pujuk gula atahannya mak pahan mak pa pujuk lanceng asmana pujuk lanceng kak dinto kiai kompoyah puju Abdul Mannan panapa putra puju Abdul Mannan tuampar dek kak dinto ngaji kiai tak araji tak sempat araji pah seda mangkana pah mahkamah karamat tak araji pah kocak lanceng mun cai pon reng berentateng kimon ki tak araji kan lanceng kan lanceng mangkana pan sede kocak puju lanceng keng mun lambek pane ketretan anapa mae kocak puju busubula toju busubula. Napa saya kalah kau awirit mun gula mate positif tak kira kocak bujuk tak kira positif kocak putok
Napa putok busuk bula amain TikTok. Cakile makimpian pada. Mangkana lamba panikatretan ongguan andi ilmu. Orang alim banyak lamba panika ilmu na banyak manfaat. Bahaban ni ka mangkin lebek malarat tretan bek malarat. Kini kan ni di antara nagulaban panjenengan panikaan di anak nih sanajan tak bisa ngajar tibi Fatihah nih reng anak nih kedukung ustad sing ngajar ka arwaja paelang anak mun nyajari Fatihah dek remapan mole pada ya jari Fatihah karena apa-apa nih kapakun abali dek gulaban panjenengan pas eko ca ilmu semanfaat senomor telok awaladin salihin yat'ulah engki kak din tomun gula ben panjenengan ekar ceke anak foto se bagus manter andi anak foto se bagus kapi Allahumma amin Allahumma empon beni pas tak usah apa teti kiai tak usah pas teti ustad tak usah kan anak gula ben panjenengan panikatretan bener arok torok asakolah bener tak lah nyala ni kalau cek bunga na tretan lah nyaman odi gula benempian coba anak gula benempian panika tretan mun pas juara situng umpamai pas sekolah kak dinto aduh dari saking bunga na abe ni kadang kumang ke seacareta tak mari mun koro seminggu kan tak mari ngabele kalakin na kak beda apa le ka alhamdulillah anan juara situng kak tak tahu noron kasapa kak ekwa ya masa noron nakagula jaring benianan gula babi selake ya pola noron kabe anle mun ko lambe tak toman juara situng ka ya alhamdulillah mun de yele mak pola lambe emban na si pekus le iya ka alhamdulillah paki telpon matua na ce juara situng reng tua na ikabeleki ya emator ce juara situng tatang ke kadeng ceretai kia miloki ya ceretan na jaanan juara situng saminggu tak mari cerita teke tetang kejerep-jeban ngidingake akhir apa beda semator ka kiai bener kiai beda penapa beneran buk tsunami juara situng bener juara apa juara makan kerupuk magela Tati anak panikatretan celengan dek gula benpian mangkan epakon rabat epakon sangkolan se paling bagus engki kak dinto sangkolan ilmu sangkolan muka-muka anak gula ben panjenengan sateja nak kaparengan kerejikian ilmu se manfaat Allahumma amin Allahumma engki karena gula benempian panika tretan anak panika abba panika debuna Imam Syafi'i khairul mauhub paparing Allah se paling bagus bagi dak gula ben panjenengan engki kak dinto al aqlu akal wa syarrul masaib paling cuban musibah paling cuban kecelakaan engki kak dinto baaben panika mun andi anak al jahlo putuh maka manter anak foto gula ben pancingan paling tadi orang cerdas penter kabeh keng mun anak mangken nak kanak mangken ni ketretan penteran ben lamba penter nak kanak mangken gula andi anak umur 2 tahun oh ya Allah maca Fatihah kita tahu bismillah kita tahu aku mun si anya mah HP cek orang apal kabeh tor monitor ketua anggota mau lapor ketua ya Allah jangan gula mau jem pesing apa gula pah mate ku laku pah ya no pah keremi kicau mania tak ko pah ku sallu ala nabi Muhammad lanjut perembakan mangken bulan pun apa takepe beda saya takepe saya bulan takepe ni ke bulan muljengki cek sampai gula benpian ngarte bulan takepe ni ke bulan cuba ampon bulan takepe ni ka minha arbaatun hurum
dari bulan Allah setahun ni kebedempak saya cek muljana bulan panapaan nomor situng bulan Dzulqa'dah bulan mangken iko cak bulan takepe keng bi reng matura mun bulan takepe dari saking fanatik deng kadeng abangun aroma te bagi arapa tako takepe takota mangke deka Malaysia te bagi anapa takota sebini la tero laki ya si pilake tero bini ya te bagi akabin mun bulan takepe arapa takepe padahal sepenting paling utama ring laki bini ni kakepean pate bagi saya nggak tahu bulan takepe pakun bulan mulja bulan takepe kak dinto pakun bulan seakung mungku Allah sekecaki bulan raja kan alhamdulillah manter teka hajatku laku apa sakapi apa tepak bulan Dzulhijjah tanggal belu eko ca are tarwiyah siapa saja bagusa tanggal sanga eko ca are arafah mun gula ben panjenengan pas bisa apa ki apa langkong bagian laki an mun bisa mun binian mun tak andi penyakit emin mun tepan tak ketemu yan emin tak apa mangka nabi selake de kitanya aki le apa sale ya le neng are tarwi ya le ana apa ma apa saka anu le tusa selamba tusa setahun le hapus kapi sebekal datang hapus kapi kosong mayu apa sale pada iya tanya aki jauh rokeng anu jauh rokeng tanya aki mare socele beni de yeto ajeng kok ben le tak karo apolo nang dunya le tapi sampai ke swarga mayu aring bareng le atarwiyah dak nika apa satarwiyah manter teka hajat kabeh apa satretan apa satarwiyah apa sa arafah mun la tak mampu tarwiyah nah pola cukup arafah nabi saos mun tak mampu pola la pancaan kon la ramadan apa satengki lanjut perembagan kalakun nah telasan korban semampu melesape ya tore melesape semampu melembe engke mon embe untuk orang situng mon sape untuk orang peto manabi Nabi Ibrahim kak dinto korban dimin tepon paling sakoni korban nah embe kak dinto 1000 iku abu macocong dereng kanto sa korban 1000 mon korban perasaan Nabi Ibrahim kak dinto ben taon embik 1000 sape 300 onta 100 Nabi Ibrahim onta 100 sape 300 embik 1000 duh gulari ber ini kata pangkiban situng orang pah anu atanya ke gula engki kiai beda pun apa can gula anu kiai kak dinto cepon manabiku laku kak dinto depak de kaumur ku laku kak dinto kiai mun orang si korban sampai kak arwah dadi tompaan engki bener can gula la telokan kiai pada remek kiai masa tompak kabi teloknya iya benih kata nih kaneka urusna pangeran tak nih kata nih pah beda saya tanya boleh kiai gula cek teron nak kak dinto kiai tero penapa korban nah keng tak mampu boleh kiai mun korban aja mi bigule kuah menempian ku laku umpama hari kiamat pas ajam si entar kambian bisa tompa jam je tak kelar kan ong kingki tinggal lampon bi impian long molong aki mak pola tahun datang mampu can gula keng manter kelar kapi tengki ki amin malolo sambil long molong boleh yu sallu ala Nabi Muhammad lanjut perembagan jajut lanjutan dah udah berapa menit Pak MC oh 30 menit oh berarti lah cukup nih kayaknya lanjut dongku lakin lah mulia kasih sallu ala Nabi Muhammad teti gula ban panjenengan haflatul imtihan kak dinto teretan dalam rangkanya lamati anak sopaja anak kak dinto andi ilmu semanfaat karena sapora mungkin kak dinto teretan tak orang dari orang pinter tapi
sekorang orang bener, yulang na boleh. Samangken Kak Dinto tak korang dari orang penter, sekorang orang bener. Peren pun apa? Ilmu na tak manfaat. Dalam memontro ilmu manfaat tetan situng. Oh nanti kurun na guru kamma. Yulang na boleh. Kurun na guru kamma. Dibaringkan beda kos kan? Kosus dia colok. Dibaringkan beda kabar kan? Kabar mapelempengan ka kopeng masake ka ate beda kiai kuah perkusi santrena seket eko pai kocak kiai gula cek cermet ate mak beden ten kiai tak kata ni kepah seket perkusi nah ternyata benih kiai Kak disadukon maimun tu kita oning gula teti onat tigalo kiai na pasera sami ngunceng pencerama na dari Kak Dimma santre Kak Dimma olate ni penting ternyata innal ilma dinun fanduru mimman ta'khuduna dinahu ilmu panik keternyatan agama fanduru amman ta'khuduna dinahu ma yu'abbas kellu dari Kak Dimma ilmu gula ben panjenengan agama gula ben panjenengan nika mundut kadang-kadang polan beda viral le pamunduk anan kasih viral sanat tegelu sambungan na pada ben kabel panika ken nyambung ke mesin retan mun tak nyambung peteng persis gula ben pian mun andi anak oning gula ben pancingan pas sekolah pangaje dak ka orang setan dek guru saporan mana bima tura kain to pakun ngakui guru saja kan ngakui guru pakun Kak Dinto guru na dak Kak Dimma kiai dak Kak Dimma betet dari Kak Dimma pakun sana te ka Syekhona Khalil betet Kak Dinto Kisirajuddin dimin Kisirajuddin kesirat dari Kak Dimma dari penyepen dari Kak Dimma dari Penyuanyar dari Kak Dimma Lambak dari Telambak Puju Isbat Maulana Raden Ki Haji Isbat terus Lambak dari Kak Dimma tretan Kak Dinto nyambung sampai ke Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi penting nomor 2 muntero ilmu ni manfaat tretan langkong zaman samangken senga orang tua mun masraki anak ke lembaga masraki anak ke madrasah senga papasra ongku tangki papasra ongku cek pasraro saparo artinya apa anak mun lanyala anak mun cengil mana bi umpama pecot bi ustad tobi bi ustad torot buk torot akata konan Kak Ruah mun konan akan lambak panika mun umpama tahun 90-an aduh akan kacang kibur tega peletinan nih Allah lanjut perempegan mun tahun 90 mun la ngaji Al-Qur'an tingtang petang pas ekening tokol ekening tobi bi ustad alapor kareng tua abo bi reng tua dong kadang ku tak pasi gigiri tangki ngamuk reng tua dong kadang aduh mun mangken cek kroking polan anan ngabele cek tobi anan lambat anan cengil acak loncak pas tokol aduh si kiridu dang kadang ustad ya Allah patada bener gula beri tak bentan anu panapa yang ngobrol kalaban kancak kan itu tadi guru nang Probolinggo tek kabala bi gula lembagan na pas acurhat ka gula gimana ajan gula pah ngocak zaman sekarang kok beda ya Kak dengan zaman dulu kenapa ngocak kalau dulu itu zaman saya tahun 90-an itu kalau misalnya guru itu nobi guru itu memukul Kak Dinto guru na situka mangken murid teko gula te kasar muy murid ustad gula te kasar muy murid cak te sapa mangken la sebulan murid te si tak nyapa tak balik mangken ni katretan ni kasi anya bepaki ilmu saya tak manfaat manteri paring selamat kabbe tati muntero ilmu saya manfaat selain an tibi dak ka guru saya pamapan orang tua na pada pamapan pada pa
Karena saporana ngajar ilmu ni kamana rat ongko. Anapa? Estona tretan. Seandi kewajiban ngajar ni ke beni ustad beni. Beni ustad beni guru beni tretan. Saya orang sepo min haqqil waladi 'alal walide. Salat. Kewajiban orang tua dek ke anak ni ketelok. Napan? Ayyuhsina ismahu. Nomor situng bagusnya mana? Nomor 2 wa yu'allimahul kitab idza aqala mayuh mun la tau mun la andi akan mun la mampu mun la bisa gula benempian panika bisa mikir mayu ajari kitab nika kepenting na estona guru panika tandi kewajiban tapi orang tua saya wajib tretan mangkana mun masraaki anak nika papasra penuh jero noro pada rem apa ibi ustad Cereng mangken nikah sebab ilmu tak manfaat deng kadang orang tua noro urus na anak keng mantere paring selamat Allahumma mun kona nama pan pernah merengkap berpanjenengan lambak manika beda ulama besar asmana Syekhina Raden Ki Haji Abdul Majid bin Raden Ki Haji Abdul Hamid Banyuanyar keng aduko kata beta pernah mereng tangki pernah oning panjenengan oning gak dimah ke masjid Kak Dinto teretan dari saking tawadun ka guruna beliau Kak Dinto manabi umpamah tepan maus kitab kan tak emot mun kodung maus kitab teretan tak emot dari saking fokus kan banyak karang na beliau anapa alim alama mun maus kitab tak enggak ka selain mun gula benpian baca kitab kan enggak ka TikTok ka HP ka WA ka sabarang ni ka tak emot ka selain oning dari hasil tanan ka arwah ke masjid sa tanah pas ekakan biajem ka arwah yak ke bi bagian cakanca bi bagian rang sarang beliau yak ke mun nga ke ajam kan dak ni katangki ki yak ke ajam ka arwah pahnying ke periksaan sarang ke masjid beda panapa anu ki puru derna ajunan ikakana ajam Abah, aja apa saya rasa ke? Aja makiai, aduh, mon aja makiai lala ceda iya. Engkau re sekali aku rudak ka orang, sekali aku rudak ka tangkuru, maki aja maje tangkuru. Iku walamba. Mon mangken ya Allah. Aja mau umpama pah ngakan, aja makiai pah bedepan orang namen padi pah aja makiai cocok. Sumpama padi pak padi. Aja makiai nyocok padin tatang ke aduh pentong cak aja bener cocok ni kakona na ke masjid retan sayang kepada tabu fahifdu qulubil masyayikh wa tarkul khilafi alaihim sababun litaraqi alal matalibil aliyah tininggulaban pancenengan paneka tretan mun aja ge perasaan na guru mun aja ge perasaan na guru na anak paneka tretan sababun litaraqi alal matalibil aliyah teti sabab kangkui tengki na pangkat Allahumma mun bani aba setengki pangkat anak setengki pangkat Allahumma mun bani anak kompoy mun bani kompoy pio mun bani pio kerepak mun bani kerepak kurubak mun bani kurubak kurupuk lanjut perempuan teti muntero ilmu na manfaat anak panika nomor situng olah tiga lusanat kalian mau nainggi si nomor 2 pabagus tata krama nada ke guru nainggi saya orang sepo otabe anak panika tretan pabagus tata kramana keng kadeng mangkene kesengorangi akhlak bagus penter pun memacan Quran penter pemacan kitab keng kadeng tretan tada bener orang tada bener tatangga tada bener kiai bada saya kata nikah kan bada kadeng karena penter wala kopa alhamdulillah kopa kebi ongguan kadeng pola nak kuliah ti tenala S1 S2 S3 S tong Mole kaberenta tengki walan guru ngaji nalako pata dek bener deng kadang ni kesenya bebaki ilmu saya tak manfaat menteri paring selamat kabi Allahumma amin Allahumma amin Allahumma
Jadi anak pani ketretan mangkin islamati keng tero andi ilmu semanfaat. Sehingga gila berdasi oleh hadiah kan alhamdulillah. Berdasi oleh hadiah. Yang kadang polan onan orang andi hadiah. Sekiridu tatang ko. Ngutang anak pah tak juara ki korang apa tangan cereng kok lah pada majar rekuah. La guru boleh sesalah. Ni kesenya berpakai ilmu tak manfaat. Lah tinggal ampun tak juara tak apa. Sepenting anak panika ilmu na manfaat. Ilmu namam. Gula ni ka tahadus bini matretan. Gula ni ka beni anan kiai. Beni. Bapan dan gula panika rengtani. Tegeng asape. Tegeng asape. Kimangka nak gula anu seputaki gula dari disalakar dari lar gula bani kiai korokeng tatangken dulu sampang entan bani bela keng tatangko jole na gula ni kasare panitia oh lati panjenengan anu ka panitia mereksa ni sara panitia tak kira depak boleh ke Roma anapa jole na jalan tol ngan tol sara tretan sara keng alhamdulillah tadus bin nikmah alhamdulillah teratan gula tak malarat ngakan ni ka kima malati jaring colot tak pernah capok berolah entan alhamdulillah depa ada benoreng gula gikan beni tintetin gelura entan siapa si tintetin gula lambat tak penter napa gula tak penter sekali ada ranking tak pernah ranking. Tak pernah, mun tak percaya panjenengan entar kacompok, tak kira beda hadiah kata nikah. Saya rasa yang gula tak ranking. Tak ranking ada. Derem masih ranking. Ada ranking teretan. Tapi alhamdulillah tahadus binim alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Gula panik teretan caan ka arwah kenapa ini? Sanajan tak ranking lamba mun ka guru panik sampai mangkene ka cek lebur gula ka ustad gula nguncang gula pakun bi gula yentar habis bi gula keng gula tak habis bang usah gurun gula sabi ya masa rogi ya kana sallallahu ala nabi Muhammad jadi anak gula ban panjenengan panik tretan salain keng katipan apa saya pentra ilmu ada masih cara tero manfaat. Terakhir, gula apa yang malamalan kapan jenengan tangki? Apa yang malamalan kapan jenengan? Anak ni mak cerdas kapi. Beda solawat, mun yang malaki solawat panika mak cerdas. Cerdas anak ni ke insyaallah gempang. Apalagi Al-Quran gempang, apalagi hadis gempang. Allahumma gempang. Eka beda solawat. Ni ketretan tak pate lancang. Baca bi panjenengan. Serepuaki ke anak mun anak hi kene mun anak na bisa maca belai anak solawat panika insyaallah cerdasanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril mudhibi lin nisyani binurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apal panjenengan? Ada. Yulang na pole. Nika mun Baaban ni kamaca kata ni tak lupaan insyaallah lebih masa lalu entan anak mun tepan ajar umpama tepan paling apalagi gempang korang main apalagi solawat panika kenapa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril mudhibi lin nisyani binurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita kira apal panjenengan tinggal laku ngolah di YouTube bay nika YouTuber nika Nurin Production kalaban SN Nurin Production cek kalau pae laku abas olah TV panjenengan mantar benyabay panonton ni kau jauh dah kadin to ni kini ka daki tonton biimbian ini mun tak muncul olah ti kalau tak kau keng tada paket tu mun muncul tonton sampai selesai jangan lupa like subscribe and comment. Gantian iki nika mun ki anak hini kene serepuaki sempat mun sempat ben malam sae mun tak sempat ki seminggu sekalian tak sempat pole ki sebulan sekalian kenapa solawat bismillahirrahmanirrahim mak corak tak yakin dah iya ya bismillahirrahmanirrahim
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril mudhibi lin nisyani binurihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Becah ben malam sekalian, mun an antau macah roh maca panika insyaallah cerdas kabeh. Mun ring tuana pas maca panika insyaallah tak kira lupaan. Tak kira lupaan. Lebih-lebih bi selake ya nur wai sake ruwa. Tak kira lupa. Coba selake pah pon teleponan tak kira lupa bi impian. Pon teleponan ben orang anya mah umpama nya may bini Dewi umpama lah. Kiridu mon panika. Anak patak kira kalau pai bagi tak ngamal lagi nikah. Coba lagi napah pon teleponan ben Dewi telepon. Anya ma umpama anya maring telanakeun. Dewi telanakeun aduh kiridu positif. Pah selake dong kadong idon-don. Gula tanah pahmpian nik atokar ben selake keng saporan ci atokar yadeen anak iyadeen keng mun anak tada asakola atokar tarik lakin kalim kamar tokar rebimpian lebih betamburan mun tek pa keluar dong kadong kan teti penyakit tinggi pa keluar tak apa tebun make muslihatnan garua. Wanita itu mampu menahan rindu setiap saat tetapi tidak akan pernah mampu menahan cemburu walau sesaat. Aku pak setamburuan reh. Jodong kadong selake pai bentak. Beda apa le? Beda apa? Engkau sakit ate kak. Harap pamaklah sakit aten na cereng tada reng lanyala kaki kangko tau kapi kaben kak sekala ko tau kape apa sekala kongko cereng ko korokeng lakuanan dule engko hukeng tak tahu ya mulai beri sinilpon re hanya ma Dewi reng telanakeun Dewi di maka beule kangko kak telanakeun di maka beule kangko kabada engko ki korang apa kaben kak engko 10 tahun kak tak ngangkuyapak. Abasa kita datang ke kak wani kulkas datang ke wani emas kak pengak rempeng emas pahbi selake ben keng tandi emas le idi maka jering engko rek ka anu re are salo bengkopeng reka keng pola nebri lente ka kopa si beri lente je saking kopor kelap saking beni pola anu tandi emas cele beni le ben rea syukur le mun koro tatang ke emas seberempat gram lo le tak kira sampai sekilo wow mak bedemas sampai kiluan kak mak bedemas sampai kiluan mun pasang kuandi emas sekilo kang kode mapungan nak kuat habis selake le mun koro tatang ke apa tak sampai sekilo bendre tak rangkorang kakir le beni koro keng sekilo le emas mun koro sabi tekilo bedah pahjana pencam mas apa sampai sabi tekilo ya mas Durrahman ria le aso masuk Pak Eko abang ko kiai kan pai panggil Pak Eko andi laki janda pai tanya aku ser siapa Dewi dia siapa Dewi pada telepon meloloh le pahbi selake le billahi le saya tidak pernah mencintai orang lain selain dirimu. Engkau mulai nambah setia ke benek setiap tikungan ada congocok setia anjeng koni serka ben pakun le maupun teleponan ben Dewi are tangkan cele reng telanaken di maka belakang ko
reng beranyar le. Ma pon teleponan benri ma anya ma Dewi. Reng di mah beranyar di mah kebele kang kole. Are tang kanca le, tang kanca ma anya ma bini. Ma pareng bini jareng landi bini ma pakan careng bini. Enjak le beni bini le billahi beni bini. Siapa ma Dewi? Beni Dewi le are Dewi. Bersenya maka Dewi. Saporan Kak Dewi beni pancenengan Kak Dewi. Kak Dewi reng beranyar. Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Orang sajam nguncang TB, mon korang nguncang ubur-ubur ikan lele, mon lebur nguncang boleh. Jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Arapa gula si mandi kata anak. Biaring gula aing Roma benya. Tinggal manter manfaat manter barokah. Manter tapang kia boleh. Mana bida tapang ki itunya manter tapang kia nang swarga. Saporana sedajeng ki. Mana bi bahasa abtina tak susun saporana. Mana bicara madan gula tak susun saporana ki. Susun tibi ki. Susun tibi. Mun pahgula si nyusun pian tada lakon adeki. Susun tibi. Muka-muka ikat remah. Muka-muka gula ban pancenengan paling nak kecembaran. Muka-muka gula ban pancenengan saja anak foto paling teti orang cembar. Paling teti orang sukses. Paling teti orang jajah. Muka-muka anak foto gula ban pancenengan saya sekolah dak kadin tu ilmu na manfaat. Guru-guru saja Nabi Allah paling nak kasayan. Paling lancang umur. Keluarga saja paling lancang umur. Allahumma maca solawat sekejap. Sallallahu ala Sallallahu ala Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi ya Nabi salam ya Rasulullah ya Rasul ya Habib Allah ya Habib salam salawatullah alaika sallallahu ya Habib Allah sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi mantar ikat remah Allahumma empiana kelak mantar tadi kelak ibadah bada kelak ibadah ya ibadah pun ilmu psikologi orang panika tretan tak oleh akorang akila penariban malam panika tak oleh akila asenyom nika tak oleh korang 15 kali penariban malam mun korang 15 kali nika lekas stroke kia akila ampon umpama mpian bi laki na kikiri akila napadi le baleng ko bi silake lu tang bini pat noro pangajian mapagila pahikuwa enten gula panika tretanano tak comalo cuwa bunten acara mamun untuk coloco tak oleh larang bi kajeng Nabi keng gula di berin nyunceng kauniran halal bihalal dosen jadi pah rektor adebu sambutan karo adebu kenapa saya undang kiai muda ini bukan apa pertama karena muda apa maksud muda yang kedua lucu Pak gula mikir aduh gula saya nggak apa catat con locon ya
Akan ku bawa senyummu pergi dan akan ku tinggalkan jejakku di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Rentengan nih kayaknya. Berkat situ. Ngereng-ngereng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afan, taqdi lana biha jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi ahwalina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ulumina. Allahumma yassir lana umurana umuri dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah marratan ba'da marrat sanatan ba'da sanawat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ya dzal jalali wal ikram. Ngemis sadak keajunan pangeran, barokah pengajian, barokah lembaga kak dinto. Muka-muka sarang ajunan ya Allah. Anak poto nasi asa kolai kak dinto paring na ilmu si manfaat si barokah. Ben muka-muka si hadir saat mangkene sabora tu satu sana ya Allah. Ben muka-muka si hadir saat mangkene paring teka hajat. Ongka ke Mekah ke Madinah ya Allah, alaksanaki umrah, alaksanaki haji ya Allah. Ben muka-muka rezeki paring na barokah, rezeki saja si hadir saat mangkene paring na banyak, cewaki dari penyakit ya Allah, paring lancang umur sarang ajunan ya Allah. Ben muka-muka saja na teetika ni sarang ajunan, kecuali ampun yang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dzal jalali wal ikram, ngemis sadak keajunan ya Allah, si hadir saat mangkin ngemis sadak keajunan ya Allah. Kamu keseteja anak potona si hadir saat mangkene paring teti orang mulja cerdas jaja seteja ya Allah. Ben muka-muka cawaki dari musibah pangeran. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.